Mushana Production. Mauda. Yes, Mauda. Orium office in Echikwenda Gamba when you. Yeah, we had a family issue here, eh? We had a family meeting with the Tatazar. So, can you imagine we are quite into Biona? Yakwata titles saving to Biona at the Komikono ya made. Yakwate ya Pabian to Biona, Yavite Komikono ya made. And we had a family lawyer, Yagumaria, Nashikatine Chakwasakura. My husband was also watching. Auntie Chinaptera Kubuza, is that possible? Eh? So nichibachi chire kwate bintakabite ko mukono yondisho muntukanda ino mutabani. Okay. So hati ninyanko bangwire because niona nyenda ngombe tasi ya mubaroya. Mwije munyambe Mauda. Ya jango ba transferring ebintu babiteko mazina gachi ga made. So that is possible. Sure. Okay, I didn't know. I didn't know it was possible. Okay. Mommy, where are you going? I thought that you were going to see the lawyer. I talked to the lawyer. Eba akora nebya mazima tachi rocho kukora. Mukama abwenje nyo. Abwenje mukama mwene keshawa uchita mukama. Amukazi kutahenda ni naga tata sasire. Mazayenga mtwariza kubi. I didn't know it was going to come out like this. I'm sorry, Lord. Mukama mnishoga bantu bona. Mukama. Mukama chene zamchuyanje. I kakushora mnishoga bantu Father. Leka kuchula kandi kakulira. Father, Tuwashwara.
umutima Father mukamasasira naza kusasira ati no rero cyangwa yitama Father utakayitama kama nakunda kuyaho ngenda ati musasira karusha bene kusasira shozara no rero cyabaho heki shozara yakora yakikolera ombiragiro kandi nikikirizibwa kugira ngo nabasha kuraga omuntu owo mutima guye gwakunda shozara omburwire gwe no mumagarage niyo wabirushemeriro kumureberera nashwara wabirushemeriro kumurebera kwambo yeno turakikozire hati owo mukozi kandi yakikora yamureberera nicyo yamuhera ibye bintu takafayo naza kwebintu shaba kusasibwa mukama kandi ushazibwa kushaba okusasibwa shozara wawe rero mukama naza kwebintu tikwe urugaruza ukandi ureba nko kuwa mugaruka maho mpo cyakitaye kirundo misho gabaro ya unomanta abandi wa mutonganisa wa mujuma kandi nkashozara nko muntu mukuru udashemiye kubikorera udashemiye kumujuma ushemiye kumugaruka mujye akube cyakora kikuru mu mateka kandi no mukunda kwe bone kinani ngushaba tikwe nani nsaba ngo tugende hatugende umushaba kusasirwa azaniza kushwara tokuza kushwara azaniza kushwara abantu tokuza kushwara Ona nawe msiniona kunjeze kuhinga waikomo kama ni mugore hambana hawe emisirege yona ne yawe kandi atenju yawe neje kandi ejine stoha yawe wachireba kandi ejine stoha yawe no hareba ntawawa ako nawe konka muzeyi wato kashwara kushwaza wachi twaraga mpatu chigambire reka nkubuze muzeyi ati acharo ne mamangu nohori yono atasi tinarga ngambire niwe asa muzeyi wamanyira ninkwate nyindo muzeyi utakamanyira muzeyi ninkwate nyindo kaba hoye ni manya hiwa mtwara kamutwara hino ho nkwendo nyereke kwa manya njo ni zako kore tugendo hanyereke Reveranda na iwa toche byanje kambiye okay jirazuba tugendo nyereka abantu bamba namuteko munso tutoranga na tugumisa mama yagira nyukange mbasige Bwana mkwate Bwana mkwate mkwate
Abakunu. Abakunu. Imwe. Abakunu. Abakunu. Imwe. Abakunu. Kaina mamunjo. Imwe. Twakushemererwa mukazi. Ninye nakiranye bo. Musibire mutaje. Sibire kurwana. Ahubwo rekera kate. Kare bamwe. Shikana kuretera kare rero. Kine shonga bamwe. Shinaba. Kana leta ke chiyumba. Nabira hagumire hetebe. Shikama mukazi. Kare bamwe. Wariyo? Ndiyo bamwe. Amagarashi. Marunzi. Nimukiza kuchikuna. Nakajura. Konka shikanta kumanya. Kare. Ninyo kuzara ko mukama. Kemigisha? Niye kemigisha. Kemigisha? Niye kemigisha. Nyina wako mukama? Ego, nyina wako mukama. Ninyo kuzara. Nyina wako mukama? Yego nyawo. Niwe nyina wako mukama? Niye nyina wako mukama niye kumzara. Neje. Kongashi kanta kumureba arahe Ko mukama? Neje. Nuko mukama yatoroka yagenda. Konka Reverend yaza kumuronda twina amatsiko ngo naza kumubona. Oti yakora ki? Reverend shi Yatoroku. Nandi yo kwifomba icori byanje. Maharanja ijana yiruka. Andira ko mukama yatoroka yagenda. Reverend yatora kai. Yatoro kumuronda konka twina amatsiko ngo naza kumbona. Ndasho mwana wanje ataraye. Mwana wanje. Ati mwene unimanya nimurondera nkahi omunsomo. Mwisho Reverend we yakugira ngo yatora guha. Yaza kumuronda atakagarukire konka nyina amatsiko ngo nakumubona. Hanga wanje. Ni brano mutima nigutera umwana wanje arahe. Konka niwe nyina. Mwana wanje. Nyine no kumuzara bambe ninyi mwana wanje. Kemiji. Ego. Nyowe.
nimukoro garuka hiwawe mwana wanje mwana wanje arafite Kyomukazi haza nabi tuwenye na wako mukama efaka zaibagambe mborabore tine cheinere na moto Kyomukazi nabi hananda kwiba omwana takaba nyina nabi takubasi kemigisha efaka zemborabore motoka